Project 7 Blog Official. Oke, baik, lagi bersama kami di Project 17 Official. Ada masih Barumbung Suali. Naku lama ini balak bayu angku kodo ku pateni minyaku ku patababi bacaku baca nasarea tetaku turunan nenekku
jaki, sesa jaki, sesa jaki.
pasolonga cerata ribawa karai serejiku palarijo borita sirika jitoje solanania areng mabajita ribori marai naki makmina sateneki masuku nana chini todo bori marai sarwa mangakali rika majuan pasolonga cerata ribawa karai serejiku palarijo borita sirika jitoje solanania areng mabajita ribori marai naki makmina sateneki masuku nana chini todo bori marai sarwa mangakali rika majuan bori marai sarwa mangakali rika majuan Pakin takin as masih kena waktu yang luar dari kau pak kuntiang tak Naku suari aneh acara ku param begi kelong
jari-jarimu yang masih menebak bulan luar dari galuh pak putih entah naku suari ane acara param peki kelo-kelo kate tau loloa kate tau kaya tutup kiri pasti gaita di pare gunting burani di pare gunting bayi di pare kanan ang romang kita. Timberu akarae kakana mamor cini rate laminga auto atamente risanta pakapi nani pasapi rikodo sikatutui konang lembuti piterasina kamanya baule katutui pangadakan lu andile salam nu pauriana jari-jari masih menebak bulan nyuari rigau pak putih ngantah naku suari aneh acara aku haram peki kelo-kelo kate tau lolo kate tau kaya tutup kiri pasti ngaita di pare gunting burane di pare gunting bayi di pare kanan rumah kita di pare gunting burane di pare gunting burane di pare kanan dan remang kita. Proyek 17 official. Kalupai
Jekne karuena tamalili lima tua. Jam batang bulong pak letia Unang tak le kiri kaya Kebo kian tama Na eja mama ki asulu Jekne kaluena Tamani lima tua. Asik. Coba mami jambatan pulau pak litian mantap di kiri kayangan kebokian tama na eja mama ki asulu jekne karuena tamanin lima tua.